Mutagari wa Meru TV ntuko egoro kanjo ya minister barabara ikiri na kuthurwo ni governor wa county ya Meru Reverend Mutumanto Ithinkia ni barabara ikiri na gukurukwa ni MCS bambunge ya county CCM baba kenda barethirwe bakiarirwa ntuko egoro MCA bethera bagita miari ya kathumba na muthiene bethirwa bakibakurukia kiri MCS barabarare ndani ya bunge ntuko egoro na barabara thire bakirita mierio yao yegie kuthujwa na gukurukwa kwa kanjo eze ya minister ni umwe wa MCA uria ni nominated MCA kana MCA wa korotwa ndani ya bunge ya county ya Meru Mheshimiwa Gaki uratiko tukara ni denwe tuthuje atwereze na tutarire kidogo na iturathikirira mierio yake ntuko egoro akiaria ndani ya bunge uria arethirwe akiuga ati ari na witikio kiringoge cia tongere baba bararekirie na gukurukwa jaja na jangiza mengeze gyo tongere bo county tukethira tukija thuja na kuruki kinya tugetera kwethirwa ntukwe rojo tongere baba kunyuzo muma karibu sana mheshimiwa. Thank you so much. Okariata ngoni mbui yeah karibu sana ntukwe egoro actually bere tambire no thiro kithe mu Meru ibwega sana ankethie mutegeri wetu wa TV yetu ra twendete ya Meru TV na muthikirio kameme getu Kadhili FM mbuge ibwega sana no tubako wakanya tuija kwaraniria ndene ya mubango jwa ntuko ya narwa ritorako Mito Doris Kaki no militende MC ndene mbunge Meru na munini wa mukanukio baraba ingi na mbire mu Meru karibu sana kirige pindi twaranirie na tuone na county yetu yetete nyuma ya kunyithwa muma kwa ngabano mweru na ngabano wa bana county ya Meru Reverend Isaac Mutumanto Ithinkia. Karibu sana. Thank you. Kwe mtu anda kumenya munini wa mukanukia nguge ya kwimbio. Ibwega sana munini wa mukanukia kwethira kwina mukanukia na munini wawe. Izi ni whip nguge yetu ikomobilize members na kureta wigiano ka kiri county assembly mono rira kwethiritwe kwina inya untu bura bukwenda numbers kana tukwenda twithirwa turio batu tumenyithagia members bakezaga itwe tu kugethera kwina discipline ni zakiri ba utwe ja whips na nguge unio turitaga na munene wakwa ni mheshimiwa G Muchoi MC wa Thwana na nini deputy wawe. Thank you so much. Tuambire na report yegie ntuko egoro barare bunge na actually you are one of the MCAs baratorigiro okiaria mantu jegie CCM kama waziri barabara kina gukurukia. Pengine on your part okiaria no rugere no raitre miario kathumba but imbi iratumire ugweta MCAs uga wina witikio na these 9 people barabara ikite kuthurwa ni governor. Ibwega sana na mbere mutegeri wetu governor wetu Mutumanto Ithinkia na aretere marietu ajara ndene mbunge ya Meru marietu akenda ja CCMs bara bathujirwe ni committee kana bavetore ni committee appointments ira ithe tongeretwe ni speaker na itharwa ina member kathumba bara bethora bari kiri appointment committee na ramisi ya kiumia kithiru ibakarire nthi barathikira antu baba ibaretete kinya document ciao antu baba ibaete satisfied ni IMBC, DCI, ACC, Loyal Board, uteno pali na kasoro kiri department cha thirikari ritujanaga na bago kinya ndene mbunge ya Meru tuko ya ramisi kiri committee o mtu onde na ari na kanya ga kurua biure ni committee ira na ari na kanya ga gutegero nya document cia wathomete monkana inaitete ngugi en experience ya docket ira nenkeri na ndenda kwira mu Meru ari antegete ugoroba na arua our 9 nominees kana mawaziri beto bara turakurukiria ntuko egoro pale na what it takes kana bena ume no menyo kwa department ira banenkeri na twina witikio bobo nene bagatetheria ngabana kuikia county yetu ya yetu ya Meru kuma kiwango kimwe gwita kiwango kingi no ntukinyoga tega antu bena history kote muntu bamo bao ibaitete ngugi thirikari ne ingi bamo bao ibaitete ngugi kiri national and county dockets pamo ibaitete ngugi ke para status na ndenda kuga mpeja an example kia laitaja mheshimiwa Murega. Mheshimiwa Murega ari MC wa municipality. Mheshimiwa Murega harari umwe wa members betu ba service bond ya assembly na ingwetikia ngugira ka tigantu kia rozo rira karikia kunyuithwa muma gutwika waziri wa michetho itonete ngugi yawe itonete uria arari aratongeretie michetho ndene county yetu ya Meru especially gukiria youth kana kuna cha talents munene Mulega Elias
ari na capability ya gukiria youth na gutegera youth nonto nyambere ana inkora gitika waziri anto baba ingi bonete murega kire michezo ayouth ri abe na michezo recently no arari one of the organizers ba Betika ire erari Meru County na aria team chetu cha Meru iratethaga Kinoru na narato experience a lot of support kuma kire Meru kiengia Kinoru kiari na anto over 20,000 na arato onere nyanga bana wetu abana etete kujukia kanya kawe kunenkanira biewa I invite ko ndenda kuga anto bara bena what it takes to na anto ja gatangoge na ari waziri thirikari ne ya mbere under devolution ya munya na ari still no ari waziri wa agriculture na kinya raizi no ranenke docket yu na itotegete tona the policy ire jira na choke department ya agriculture gitara munya itorategete tona nonto omuntu onde ena history yewe ena naria naraletete CV chiawe naraitete ngugi imbia achievere riu akaririte gite kiu twina wakili Maranya ni advocate kana ni wakili Maranya itwene ngugi yawe na especially gita riria kurethora kwina misukosuko ndene county na araeja na rigo advice freely na nethiritwo ari umwe uria withiritwo na umenyo bubuingi kiri mantu cha sheria twina Batista arari wakili wetu wa assembly na Batista ni director kana no chairman wa man director Jonde cha Zone 7 so ni yetu ya majani Zone 7 he is a board member wa KTDA so anto babonde bena history na aria batwire gwita ngugi bena history na aria bana tongeria na kwabwa ntotega Batista ore atutongerete Zone 7 ni area yetu ire majani factory inyingi iria atari ari munene wa man director Jonde ja factory ko mtu kinya kunenkera opportunity ni governor kuserve ja waziri ena omenyo ena umebo buingi nonto inya kithomo enakyo ena experience na the ground nonto rero atongerete ari baba ingi na man directors baba ingi ingwetekia thirikari yetu ya county Meru atiremwa gutetheria governor ku achieve na nkoroki kujuria manifesto na manto 12 jaria ngabana wetu kiri manifesto yewe manto jaria aindire Ameru twina antu bangi bana itangugi elsewhere na bethiritwo bena umenyo twina Esther she has been working so twina Karo Reverend Karo imuntu in exposure kinya kiri community ubiashara anenkeri department ya trade Karo ni mubiashara Karo na kiri field ya biashara kiri field ya gukarania na anto en exposure especially ituje nyi leverage so anto baba governor atureterete na nominees bara baretere ndene mbunge ya Meru for vetting the committee appointment they have what it takes kana bena kira kionde gikwendekana gutetheria governor wetu kwa chief na nkoroki kujura manifesto yawe iria aindire ya Meru tukira anyulia gwa muma right mheshimiwa ngategera kagite na kara uro ari governor kawira Mwangaza buretere kanjo ya yote ya minister botombero kudra beba kurukia bonda the first time kwibo baadra bukireka nabo does it mean njira ire tumirwe ni the former governor na ire tumirwe ni the current governor chini na mwanya ke kudura these people because this time mumpitisha wote kutekioreka na gotembi kuna some difference ije ke kudura nto baba ndenda kuuga uzo na chokere Meru bwega neringa no reti no ureti experience yere nayo ndenda kuuga bara twagwithirie gitare anga bana kawira Mwangaza igitare ubatare no menyo one department ira banenkeri na igyo bagwire na ndenda kuuga bara tunenkeri kana team ira gavana Mutimonto irinki aretete kiri assembly ne thoji no temto takorokera kiri committee appointment aramisi ni ene ya the vetting ne yale nya live kiri TV cheto mtu onde na ali nakanya ga gutega ura bakorwa bioria gute mtu torwa bioria na gute mtu tomba guchokia kiuria kuringana ora oragwa gute mtu tombere ku produce document ira committee on appointment yetetie so ndenda kuuga bategerera na njira yagirite and the team kereti team ira right to the job na team ira etari ira ena umenyo na ume bagwitangugira banenkeri mheshimiwa ogwe mutongeri omwekuru kire kanjo is generally no kuona quorum balanced utegete ibwega sana batu tuchokera ngabana nkatho nonto kire kanjo yawe kwina inya youth watega anto ja Batista Kanyaru mo youth Murega is a youth
ugatega Joy uria okavetwa ntuku ya rojo uria wejete kurungamira docket ya runs and physical plan ugatega imo youth twina Esther imwe kuru twina Reverend Caro imwe kuru kwa ndenda kuga gavana nategerete 1 regional balance gender balance all is well. Right. Ndikane mutegeri wetu kindogo nkethira ngitakagira message na kuona chikiza ini kurikana turi imwe kwa imwe rutaro ro Facebook eta Meru TV Kenya ugathirwa ukigwa ukitugwataga au like share tuma comment ku nkethira nkimithoma gaja number 2 ithirwa ugitonya kiruterero YouTube ugatwethira are turi Meru TV digital ukethira ugitugwataga kinya 1-on-1 kuruki namba ya SMS ni iri ukethira ukionaga au TV ne yaku mwashi mbere tuta nambere kidogo ugametekina mbere kuthomera message imwe cia abamwe bathingati betu akauga good evening Dennis, say hello to Mheshimiwa Doris, they are doing a good job and Meru is now at peace with Governor Mutuma, but there is a major problem with Meru youth due to alcohol abuse. Mheshimiwa Doris, now that you have a governor who is a man of God and CC trade Reverend Caro, please discuss with them and abolish bars in rural areas. Most families are suffering and young men are becoming zombies. Catherine from Katheri. Ngotikio kadro kimuchokerege kirekeu anga kuga why didn't assembly give public a chance to send their views in terms of memoranda to assist on candidate evaluation? Atambira ritora no twambiri no nyuma au kidogo ibwega sana riria nominees bare trendene mbunge ya Meru kana ria marito jara jakinyiru endene mbunge Meru jakinyaua na jatangaswa na jagutangazwa jakomitwa ni speaker kiri committee ya appointment committee rethu jaga antu baba na ndenda kuga advertisement ni ekirwe kiri Daily Nation na muingi jorua juite maoni na jurete memoranda kiri ofisi ya clerk ya county assembly na bero bakinye mbere Jumatano ya kiumia kithiru na ndenda kuga ukeza kwithirwa kwiwo wari na kurega kunganirwa kana guita maoni kuregana na antu baria kana kuregana na nominees babetu abati kureta memoranda ya assembly wera wainya wite kiri website yetu ya Meru County Assembly kana orete written memoranda hand copy kiri ofisi ya clerk mbere ya ntuko ya Jumatano ekiumia kithiru na gote muntu areta memoranda kana goteo ya receive ndene mbunge ya Meru no ntumbere vetting ya mberia kukethora kwina memoranda ireti kana ene kweli yamba kuthomwa mbere muntu amberia kuvetwa kana amberia kuthujwa kuongwa mauri ni kamiti ya uthujani mutegeri wa kuria ikwanenkanirwa kanya na advertise in the Daily Nation. All right. Yes. Thank you. Na kuna Madam Catherine auga withira bogitagera ugo na government of drug abuse it may be one of the problem in Madam Catherine withira agikorombo mheshimiwa kiurike muthembere tuchokera kiriro alia rwetu akoria salimia sana mheshimiwa muulize kama anaaminia uongozi wa wanawake. Ibwega sana ngea mbere nchokia kiuria kiu kia muthia kamba mbe nchokire Catherine kuma Katheri mbuge personal oni ndi mheshimiwa Gaki imbethiritwo ndi mustari ne jwa mbere kurwa na nchobi na ndawa cia kurevya na mbuge chantu bao ni pumite Githongo Kibaranyaki na mbuge antu betu bakibaranyaki ibandikire memoranda nera kinywa kire bond ya alcohol ire nenkana ira license kiri wendia bwa nchobi no ndenda kuga nchobi ira nyingi thaa ici maturene nturene chietu tiganere kwendwa market kwina nyomba nyingi muno irakirwe na mashinani ukeza kwithirwa mtu aka mundene jwa wenje wale akaraga akanduka ngitine ndukera akamekombolthania ka kirabu ungi wetaitare akandukewe akakombolthania aka kirabu irabo bire biete threat kiri atori betu ake villagers mbere kana Catherine ura woria kiuria kiu mwire nteto ira nitegeri tumekinyetie to the relevant department na itumekinyetie kiri halko boat kana bondi yetu ire nenkana ira license memoranda inyane yandikirwe na irakinywa ndene ya department yetu na iba gutegera kenda at least parega kweza na bakamba gukinya maturene gutega
ina no uo kunenkerwa license ya kwendia nchobi ina kirabo kiu kiri imita ingana kuma geskuru no tutweteka tukona irabo bira binge ibira bichegerete tu na skuru nyingi ire thiorokete antu beto kana ire thiorokete community ukethira andu kere aza 300 meters kuma undu kirabo kiu kiri skuru 300 meters sibitare 300 meters ya institution so ito aretie na ito kwenda kinya nkuruki kukaranthi guru na kamiti ya youth ira ikomba kureta muswanda yaraniria na kinya na gavana wetu mheshimiwa Reverend Isaac Mutumo Ntoithinkia kenda mbodi yetu ire ezanaga license cia wendia bwa nchobi ikamba gwita tikunengana ira tu license bare ofisine pakamba gwita ground kuona kirabo giki gikunenkerwa license ya kwendia nchobi inakiri ikiojoretie mawatho jara kirabo gikirugura kiojuraia menya kwina rules and regulations kana kwina mitaratara ira ikawa mbere onenkerwa license kwau ikiona rira toyare rira bill ila twakurukite alcohol bill ya ugaga kwithairwo kwina committee maturene from ward level kwita sub county level bill ila twakurukiria nchobi ni wiya ugaga ou ikauga kwithirwo kwina committee izi rira ugwo kwenda kurugura kirabu ukamba gwita gi committee ni ekeje ekathuja aza kirabu kikiri kibati kwa license ya wendia bwa nchobi kirabu gikiri ni kethira kiomba kuthurwe antu ba kaeria kau kana kiomba kureta madhara kiri antu ba nontu irabo bira bingi bie maturene muntu ari umara tu mwarine jwa nyombewe inya ateretie kana ithuranira nontu nchobi tu au akaumira munda na agatiga nthitangi au ageta akanywa nchobi ewe agachoka munda na ndiko kethura kwina kwangarata na gukwingi na youth betu bamo ba very high ndo ba botengo ke bagaita nontu rokere themwe muntu ari uma kigitandene etete kirabo kira nontu kirugura 24/7 gitena inya matha cha kurugura kirukenda gwa nchobi egitaro nya wethera gichoketwe mwari ukenderwa na murango jwa twanyuma uriri ukaringa ake anto ibachingirite ndene parugure na wenderwe nchobi ko ndenda kugo nto boito butegerete itwarite nya na administration yonde tongeretwe ni chief area managers kenda tomba kwaraniria twetinde tukaranthi amwe thirikari yonka Kenya yetumba kurwana nchobi kinya tori beto kinya community yongwa ni karende yone ikirabo kiriko kiuge kureta madhara anturene ikirabo kiriko kiuge kigutuma kikathukia community kinya bono baka map na memoranda yao kana baka karanthe za community bakarane na bakuga kirabo kiuge tututhithia bubwega lakini so far so good iguo kwaranirwa na tukageria kwa abolish irabo bira bitikinyanirie iwango maturene. Wow, thank you so much ngwetikia Madam Catherine akothira akigwata ntomo yu kwena ukurite mantu ja utongeria bwa mwekoro mbere tutana mbere na birebetu mushimio ibwega sana mbuge mbere mauni ndi mwekoro na batwe kinyareria twengaga ngavana kawira Mwangasa gitene tutarwaga na kawira ari ngavana tutawara na kawira ngavana nonto imwekoro twarwaga no tongeria butibui incompetence na ndenda kuuga bani mbetikanite no tongere ba mwekuru na chokeria gavana wetu Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia nkatho cha mwanya nontu bago tunenkeria deputy gavana wawe ari mwekuru kenda kinya mumeru ari mukenya ari na muntu onde orio ututegerete ogoroba narua amenya tutarwaga na mwekuru nontu batunya tuturi ekuru twina opportunity ya guserve lakini ndenda kwira ekuru wenzangu ria twae opportunity ya guserve anywhere ito serve with dignity to serve twetu maira njira iria ciagirite tukaringa kibara tukenyangi into bia muingi tukaha arrogant tuthite ngugi yetu kisheria tuite ngugi yetu twikiraga murungu na tuite ngugi yetu smart no to imbije what a man can do a woman can do better. Right. Thank you so much. Mheshimiwa kwena one of the CCM wirigiri bado kuthojwa, right? Yeah. Na gitumi ni JR nambara ko twagichebiria kiri rururu wa gitukia CCM. Personally, on your level as a leader, na nitiko ya MCA bonde iyo wengwa ta mheshimiwa kaki. How did you take kuchebiria kwa JR kiri igitikiki? How did you take that? Ipoeka sana mbere mbuge anchokire JR nkatho cha mwanya nontu paguchebiria gitene kiria gutena thina gutena misukasuko nontu personally noe wajukiri initiative you rauga anchieberie I pave way kire muntu wengwa kana muchiaro wengwa wabure and he did that na nathithirie una nkoro wetheri na gavana na retererie to ringi ria joy uria wirigiri kuthujwa ntuku ya rujo ni kamite ya appointment thainya cha muthenya kwa itukuria miru betu
Joy Karwitha akathujwa ntuku ya rujo na bangi nabo kenda bara bathujirwe na igoro barikia gukuru kwimbunge ya Meru bakinyunya muma na wakethurwa akithujawa kenda no report yawe bakuretwa ndene mbunge kiumia kiu kingi nawe kenda omba okurukwa ukuringana na uria kamiti ka muthuja yona na kubatara kana no kinyaniria viwango vya gutuika waziri akurukwe kwethurwa atego kinyaniria bagatwa report no tukamiti yonga ya appointment niyo ina mainya za kumuthuja niyo ina mainya za kuandika ripoti ya kugethera na kubua kana atikubua na atio baturetera ripoti ndene mbunge Meru bagaturetera batwire muntu wetu Joy Karwitha na gukinyaniri wango atukuromba bomukurukia tukathithia u ripoti yao niyo tugetira kwau ndenda kuga itweterete ntuku ya rujo akeza ndene mbunge na athujwe oja ura bangi barathujirwe aewe kanya anaretete tayari document cha ndene mbunge runtuku ya rujo igo summit na inya wewe ngwa ndire atariro igavana advertisement inekirwe ke Daily Nation na ntubero keja kwithirwa kwe muntu na uge bwegi enjoy atume memoranda through website yetu ya county assembly kana arete hard copy kiri ofisi ya crack na arua irujo ukari muthia no to vetting ni ntuku ya rujo na ndi rujo bakiamberia kumuthuja kana kumunga mauri committee appointment bakamenyethera kwina memoranda ereti kana kethera kwiwe uretete hard copy kana tumete kiri website ya county mbere amberia kuvetwa but all the best itomuisha all the best no ntungavana akimureta nene capability ewe nene na ndi uge bwa committee o ngavana onete Joy na kubatara gutuika waziri wa miunda nawe committee ni ekarenthe imurie biuria bonethera still o ngavana onete nawe kuringana na biuria bio na interaction na gutega credentials ciawe bonethera gitiko ikimubatara. Alright. Mheshimiwa ituregire bokiaria ntukwegora na boga challenge rabarenio with the former CCM ibo ageria kubeta then bunge boja kuaraniria bona kuboria biuria bantu na bakarega ikwecha. Was that the case? Was that true? Ibo ega sana anchokia kiuria kiu ndino kujibo ama na ringo kali presiding speaker enyegoro ndenda kuuga batwe thirikari nerera kurukire turari na thine nene muno ndira ugone nkerwe department as a CC obichiera te ku person era ni obichie mwingi ni obichie to ja kariba Meru ni obichie mugi umuringi kuro Meru ni obichi ya community ya Meru are na batwe na twa na assembly itwe hovers itwe tutega era nguge oversight for example tudra tu na statement ira tusika for example kukethora go igintu kira iketwo ondi fulani mpeja an example ja na statement ira mbugera ari kire order paper for example kethora ule mheshimiwa chaura deputy speaker ira ndirathoma gantu kwegoro deputy speaker na kwina intobire kirite kiri department ya michetho kwina mbecha iria atengerete ayuthi banji award mbecha iria atengerete ciari cia kubanenkera uniform mebira na intobia michetho bia ayuthi intoria ria biamba bia nenkanirwa nande akethirwa atanganirwa kana bara ugite banenkerwe tibo baranenkerwe akethirwa atenganiri wejaga ukaandika statement ya mheshimiwa wa area ukaandikira chair wa committee ya youth sport and gender chair wa unwe igatumwa kire department pakero ibachoke biuria ibao banenkerwa uniform bianenkanirwa bingana itimu ingana tia benefitire ibalist down team yu ningana ndenda gukwira na arua twina statement itachokwa kuma 2023 na aru 2025 twina statement nkorokia statement 15 kitachokwa cha 2024 na batwirira statement ya jambunge karego chokwa maita zaire za thatu ete bakaye wakanya kaire pagetwa bakerwa stilo ibato chokeria biuria bibi guchoki niwe eze guchokia mbere ma achoka ya ire document bweja kuthira butia satisfied ule document yewe choketwe pagachokerwa kaire bakerwa ibarete document detailed ikiona na ya yoyo ngo imbie nenganira bia procure mbeca ingana kana akweja an example na yeu
yachokwa kaire the second time ikeja kwithirwo still the seeker of the statement kana MCA kana mheshimiwa ore okuritie biuria bitachokwa ore akwendaga riu speaker naeja na direction akauga ndanomba kamiti ite the relevant department wau ne chief officer na CC peje kiri kamiti pachokio biuria on one lakini turare na challenge nene muno nonto tureta ya statement itio chokwa statement ikarombero extension inya maita chatano kana chatantatu nonto rira yare gochokwa chia uri okamitira akeja assembly arombe extension ere speaker ntachokerua statement itachokwa kuma ke department ya sport statement itachokwa kuma ke department ya agriculture nande statement ikakara eke taitiraua mweri jokathira jonge mwaka jokathira tukethura statement ya 2023 no tuchiaria 2024 cha 2024 tuira nacho 2025 kwa ubatwe na riria ya kinya mwisho speaker direct anto the relevant committee the summon kana invite bere mai ku invite bobete peje bwara ni babu chokire biuria birabu inabio ndenda kuuga baraba inge 80% ya department batera kinyande ne mbunge Meru pageto bakarega kweza the second time aba samona pengine mheshimiwa ikoraga kweza kana maybe thithiro chonkoni was it wengo yoga kurega kana aba kurega no ndogwe riri orenkerwe kanya ga go serve in that department na into bibi okogora tena mbecha cia kugurite nabio into bibi bikorirwa kiuria kana mbecha iji ikorirwa kiuria te cia muko jwaku mbecha iji cia mugitu ogoti wa Meru mbecha iji cia icha mukari wa Meru ko bati kweza no nto assembly nyo ekiarea ere nyomba ya gutegera ya kuwekera mawatho na ninge ikuruki gutega mbecha iji no nto for example budget itu tukurukaya twakurukia budget ika tutibati kuthinga tatona ethere gwitanguge na ura twekirite kethe twekirite mbecha cia michetho wondi ethiri milioni imwe tutibati kuona milioni imwe ngugiri kwa itawondi nera na ndiria twonetira itanguge ura kubaterete kana kwina biuria bibati ochokwa twereanwa irio wona tukiuria kiuria rira ngugira tukubati kuritwa na mbecha gutengitira ritwa tukoria kiuria kiarego ochokwa tukaba invite kana tukabeta ndene mbunge tukarendeza kameteu nabo twaranirie no ntoinye gitara kwikira budget nenda kura mumira tututhia budget tuigwa okay on department ekarande na kameteu executive for example that to budget making process rojo to na public participation ya county fiscal strategy paper igitara kuthia budget ya 2025 2026 department yezaga boka karande nio chief officer CC wayo directors pakarande nde na bwa karande ndera buri kamite na batu kamite tugeta kiri kamite budget kutetera budget yetu ya department ezira yelo for example the member kamite tukarande na CC na chief officer na director ba health tukaranĩria tukahera na department yetu tukahewa mbecha icha kuandikana ciagwa kinyarira wonaga governor former governor Kawira Mwangaza akirega antu baandikwa tetwe ja assembly twekirete mbecha cia kuandikana isi chief officer na department batwirite thina iria erothie gukurukira antu nurses bakwira batari preswa kwibo betere retire batari preswa kwiba akwire batari preswa kwi mtu onere ngugi antu ange aega areta arandikwa na atari preswa obo bongo ibo twakarite nthi nabo baratwira mathina ja department erothie gukurukira na ba twaraniria twanyatire imbecha ingana tumba kunenkerwa ja department igatuteithia kuandikana baratwira ningana tureta batu before the committee on budget onabo committee on budget ira karandere na turakarandere turatetera budget yetu ja department yerothi sisi chief officer director ba na members ba committee yerothi twibona ya batu thina ira yerothi nayo mbecha cia thori tikungana no department yonde ni kungana bukera buteo na milioni 300 cia kuandikana bukona 250 tukarania tukauga icio itunenkerwe cio tugachiumia twandike kiwango kundenda kuuga igita rira onenkero opportunity as asisi obichira ne thirikari kiria assembly getia no bati kureta kenda assembly omba kwira Mumiru tugwikira mbecha na chaitire ngugeje na nguge ni obukonana so ndenda kuuga bataezaga na ikio rona tukiaria ntuko ya igoro
tukiromba the new CCs bara bakasoni tuko ya rojo pamenyo nto beta ukarira ite kitikire ikya mwingi kitikire ikya mugiti ogoti omero riri ore area no bati kweza na information ire kwendekana nonto department yenenkero ambecha ni bati kuonania etumira atia kethira kwe materials ciagura ichi bati kuonania twagura izi twatumira izi na inya kwethira assembly wekiurie kwenda no bati gugicokia na wono tikombo choke in lighting kana kiare go chokua rira wa invite chikinye na wethiro teku ina officers then department yeku you have your junior officers uria omba gutuma assembly ageta na documents aga present akauga giki ni twathie na kio and there is nani totarendo anaburu na CCs barabara ryo kabaregere kutucoka iria biuria bira tukuri na twabeta baigino na batekithe county assembly for granted. Alright. Boga sana mwash kuna mtu wena kiuria zariuga I think those who had been proposed by former governor Kawira were okay. They only wanted to fail them because MCA and governor had queues. She already approved the one to be vetted tomorrow even before appearing to the board. 2027 is around the corner. Wembe ni ule ya kuonywa. Ako approve already urota veto kana? Ntamo approve. Ndauga ati binocokere mutegeri no twari amo chokerie ndauga ntuko ya rozo Joy agakinywa ndene kamiti niyo ina uge na ne agaturetera report itwire ndio karanthe tukunga mauri Joy tuona na kubatara kana ati kubatara kamiti ge turetera report ja bado me atwinde tuti members ba kamitire unga mauri kana appointment committee bado atukareta no kuigwa impugire bwa kaburu ndaugiwe bagaturetera report batwire na kubwa kana ati kugitate ati kubwa bedo na kubwa bedo bandikite report na baire recommendation bakauga bamukurukia no ntu bwaki na na bagaturomba ja members bange bagaturomba bagatwira atiri tuko vet Joy na tuona na kubatara gutuika waziri na nande pole members itokoboromba bo support report yetu au no turingaira report kura ethero ate kobua bakauga tukoveti Joy ituronere ate go qualify na ndibagatwira tuka na ndirio debate ya area kuringana na report ira kamiti ketho twandikite so ntira approve Joy na kuma mwamberio mutegeri mbugire ikamiti gaturetera report yeture na kobua ora bara turetera report ntuko egoro utesisi turakurukitie mbere yegoro ikamiti on appointment ire tongeretwe na report ire rale ura kana motion jwa jwa leto majority leader Patrick Mutuma na tuthomera o muntu biuria birorerwe uri acokerie uri athomete bungana na batu atuthomera bari mukurukia no ntubake nake na aturomba ari the move of the motion kana rale ti ore ora tongerete kamitira tukuba kukurukia na iro turakurukirie antubara na iturarerie na mbuga mutegeri na arategerete tukiare na tugita maoni jetu mwanya kukurukira na the nominees. Alright, mheshimiwa ugutarire no uga ibura bakurukirie ntuko hegoro. Pengine babuta MCS kana bunge no still wabubu ina inya ya kubenga obisini unabate gwitangoge buina that power. We have that power. Kiri standing orders chetu tuina power ukeja kwithura sisi akarega gwitangoge urako baterete motion njuretawa choko muita chokareto jajura jwareti choko inga governor jwareto motion juria ajo forma iro committee ura jwa governor jo itaka senate jo jwethora jole assembly jo thithairwa committee jo jajwa motion na no monka jo jo na supporters para bako support motion jo no monka bo saine no monka jo na 2/3 majority mbere inyoleta motion jo kuinga sisi ukathugana na arua kuinga CC fulani kaja kwethira ugwe ndere zwe CC ntuko ya narua nkethira unde Doris inkwona oema allegations kana kwena maetia othithitie kire department yaku nkabanga gogwita pati kwamba gwita ndi move kana ndi uri oretete motion ngacho antu ba support nkonere bo bange kabera CC ojo ona ndikona bugita bwega pagatega bakona ugu kwinao mantu jate gwita bwega kana kwina misappropriation of funds kana kwino ate kuthithio ora kubaterete nkabaromba saini chiao 2/3 of the majority pagansainira na ndireu ngeta ge clerk ngategero nkona ethira ingo kinyaniria jara kwendekana kethira ndina support ya 2/3 na ibansainirite motion jwakwa motion ethira ndina ju kaju ikajura pandikite
na nkeja na allegations chwategerwa chono ethire chuko batara chukasirotwa kionda paper chukaretwa keja ju assembly nka move da move motion kaija na mbere notice of motion jo kachoka nkajureta nkajutebo from there motion jura joeta the next stage ira jo kumuvawa chuka formerwa committee ire ka thoja nteto yu committee ire thoja yona ogu CCO ena maetia kumira au nande choje joringirwe kura ethore na maetia engirwe au assembly kwa governor wangu atombo butasisi no governor no reserve no athithie and there for example no tegete kinya governor former governor Kawira Mwangasa na athithetie reserve na athithetie several reserves kiri kanjo yawe ya mangavana no ntomba ya mawaziri no ntomba kwithirwa I'm doing well kiri department ya finance na mwamberio ngukalege kiri department ya agriculture so no andete finance so gwendene sa wiki agriculture akona unio no athirie egitaringa nona agatega akona uzo ageta department yeze no okaukirie department ye kiri policy making nambi so ngavana ena inya ya kuthithia reserve kiri cabinet yewe na assembly nio nayo inyayo inya ya kuinga mawaziri ora bena inya kuinga gavana nuria assembly kenga gavana no monka ete senate lakini sisi ba pengairo assembly ndira kamitere form ya kubathoja. Okay, ngategera kiuri kingi kimoja nikienda tutana mbere na ruyari rwetu kiri mutegeri wetu aruga Polycarp from Mbeu. What will happen to county secretary office? Is the governor contented with the current bearer or there will be a substitute? Mtumbo chokia kiu ura umbo chokia I governor wengwa no to still isi county secretary no ari ngugene na no enderete na nguge ande to tije matukani ne jangavana uri abangite no gatwira. All right, gutike guchokore kiuri kiu kuri na bamoba MCS wenzenu mheshimiwa baria bare rutere rwa former governor pengine right now utagete no nto it's your team ibambirite guchoka kana still bari ome na what will happen nuko kendra nuko na tauka zira kuona that mgawanyiko still tugeta na mbere gategate kama baba MCS kidogo batesaidie batekigana na governor kana ibambirite kuchokera kile governor iboega sana ambuge ntirona kire mbunge yetu ya Meru sofa ntirona NMCS ureta contrary na ngabana kana okurwa na ngabana no ntukinya ntuko ya egoro ria turakuruka ya sisi iturari kinya na MCS bara ba supporta governor Kawira Mwangasa former governor na ibara itainya bo uge bwao kukurukira kivetting pamo bao I members pa committee on appointment ibare tindere kukuthuja masisi jaja na baba na ntuko egoro bejo bakurukia so mongana nde kutemugawanyiko nkuona no ntu kire committee ya appointment batano bao ibara ba supporta governor former governor Kawira Mwangasa ibare aramisi mbunge kuthuja kana kunga mauri CCs baba ntuko egoro iturari kutwinde bunge yonde bara supporta former governor na bara supporta the current governor na twinde twakurukia CCs kutena thina na kinyabo barari bamwe barokirire ntuko egoro mbuga mutegeri na arategaira ibarari pamo bao mbuga batatu kana bana kibarari nyana kanya kaguita maoni jao na kinyago congratulate CCs baba na kuga Meru tukale na thiri na tuite na mbere. Alright. Mheshimiwa Malvin Mawera kuma Mugae alikuria zile kazi zilikuwa zimeannouncewa wakati wa Gavana Kawira na akazifunga. Zitafunguliwa tena. Sisi vijana tunahitaji kazi. Mawera kuma Mugae. Iboega sana Dennis. Ndenda kuga thirikari ya kaunti ya Meru. Ni itwethiritwe twina itwethiritwe sana twina thina kire department mwanya no tukwina department ire itomba kuandikirwa antu kwibo bakwire kwiba retire na twanya tura tutomba kujurua nurene iturari na twina kinya thina ya aritani ba ECD bara skuru imwe kitene nya mwarimu umwe aritani bao skuru ira nyingi baandikini aciari na ndenda kuga twanya tura tukarugorwa na egitare ya kinya na tuichokeire murungu katho no tuturari nya na thina ya service board public service board yetu ikurari na tumagamba hapa na pale lakini turonene court of appeal ni raya janire mwerekera ya service board ichoke ngugene
monkalire gamba riao rikathikirwa na rigitwe na ndenda kwira yuthi aria bari na inya akaribeto bamiru igita ria kinya ngugira kaire igatangaswa na ciatangaswa ni kenda bakomba kujuriria nonto tie ngugira teka te kana te service bondi yaugite kwina twanya twa ngugi department chiongwa chire kairia kuga kwina space ichio chiugaga batwe department yetu tukwenda kwandikirwa beta bakaikiria service bond county public service bond ni gatangasa twanya turia kiri website yao lakini tuonere twina turangu stora twario na ndenda kuga teka mbecha itario cia kwandikana nonto ndwaira yario ya former governor na county public service board akenda kweberia county public service board lakini tuchokia ngatho nonto nande in place ituize governor wetu Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia twanya tura tugatangaswa kaire kenda Meru bomba kujuriria no ria wize thaizi aria turi nande turikire a new budget itukuthithia budget yenjeru kwanya tura kuka tutiumbikana kana mbecha iria nande chiomba kwithirwa supplementary tiromba gukinya ne kuthuranirwa na nikeja mbunge igitarite kuraza ingwetiga tutijene ata thirikari rabangire nontu kanya karagaterwa araga kwandikana igitarira twa kanserwe igita no rikuthira so twanya tura kuka tutitangaswa thai mweri chonge irejete tugatangaswa nontu ingwetikia no mbecha ciekirwe kiri next financial year nonto ituije twina thina kiri especially department ya health kwina sibitari china nasi baba kaimono na bakuinyerua inguge nasi omwe agisaba aje nkurukie 60 kwina kathina na inge na chite na inya nasi omwe inya bururu imwe inya dispensary imwe chieto itingi nonto tutena nasi so ingwetekia na ndina werigiro bobunganu governor Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia akaeja na twanya twanguge ke department na ituje nonto twina waziri babero na bakajokia thirikari bakanywa muma ntuko ya rozo ituize bachoka department ni chiao bakona na aria kwina thina kiri kwandikana nikenda ba opportunity ana beto bara bathomete twanya twa kwandikwa na tugwitira ntu beto ngugi kiri thirikari ije ya Meru. Mheshimiwa no twende ututariri ikwethagirwo kwina ghost workers ndene county na kwethira bario babuta MCS injirire ku pengine boja kana cho make sure tutena such people in the county bara kwerekana be kore lakini utengo kiba kuita do you have such people ibwega sana ndenda kuga tunenya statement yu ya siketwe ni Mheshimiwa Sipora Kinya CDK na kethiro eri mbunge ntuko ya kiumia kia Jumatatu no ntobamani opiro ituize kuringana na act cia thirikari iba itwethiritwo gukeba irua muno kureana na manual payroll no ntorera mtu akurwa na manual payroll mtu arana atena personal number omba kuthira mtu ujo kurwa na manual payroll goes to work na the statement ira ne oretwe ni Sipora na etari ukinya tumenya mberema ibao baba bale agwa manual payroll na ingwetekia keuria kiu giachokua iro tukamenya kethira ogu kwina ghost workers ndene thirikari yetu ya county Meru kana gutinabo nonto kiuria kiu tukiuria mwaka muthuru chunthe jwa thira nonto igita rionthe onditanyana twechokerwa kiuria report ya control ya report ya onditanyana irionania thirikari ya county Meru nirite milioni cia mbecha na manual payroll na tuize ezi yuta tena watho kuliana na manual payroll yuta tena watho na kiuria kiuria kiorerwe kana rira statement yu monkana aru andenda kugeta achokwa na itokope thirikari njeru igachokia kiuria kira na batwe ja assembly tomba kwethira kiuria kiu Mheshimiwa Sipora kinyoretie ikyo gikomba otethia kwinika kinya murigo wage bill yetu kiri kureana michara kiri antu batigwita ngugi na ingochokia ngatho nonto recently ikurari na gutarana kwa staff kiri thirikari county ya Meru nyuma changes ke governor yeah. So ituize kiu ikyo injire emwe ya kurigi ya kuona kethira ogu thirikari na ghost workers na imbije thirikari njeru igakara ndi na inge tukutho tunde turatomba kwithira mbecha cia Mumeru igetumana na njira ria yagirite na ingwetikia no twina CC babero na bakajukia wathani tuku ya rojo twibaromba bachoka department ni chiao kiuria kiu no twikioritwe the relevant department iyo mbio chokia statement yu kendo gutumenya ibao baba ya na manual payroll. Right. Thank you. Kuona kiori tuaja Mheshimiwa lakini ntekumanya kithira ki irutererwa kulo gichoke but nga kithoma
umutariri mutegeri uzo kethira it's on your side kana tero taroro kwaruga health sector CHP allowances sadro kwa letra uga kyo I don't know kiroge kibatara kudo akere kero utaroreko no ke bauti nonto kire kuria chi is it the CHP ibo ire ne volunteers bara beto bara batetha area thirikari kana county kana health sector maturene na mbuge anto bara ibagwita ngugi njega mono the volunteers health volunteers nonto ndenda kuga bria bakuthiuruka maturene zetu kututhima blood pressure kututhima sukari for example muntu ombirwa anturene ibo betawa ibo fast aiders para twina bo maturene yare collaboration na national government na county government kwina mbecha iria thirikari county batikurita na iria national government batikurita na sana rimwe ikugiaga guchererwa cia national ikarega gukinya kana cia national ikende county ikethira na yetira itachiao antu bara bakakarega riraza batirei intwarire tionto bou na tere mwote zaire na ndenda kuga kire budget ye no okay budget nyake the last financial year eze turi nayo nande mbecha ciao itwekirite 250 million na thirikari nene nierete ciao kenda ciombo bare agaka some allowances na ibarari negita riraza batirei na ingwetekia Mr. Dennis our new CC health uria uri ndaka yetu ya centroiment itoko muromba na giteo gikinene anywa muma ntuku ya rozo ategere antu bangugira bakurita barito mazani ne zao beketha bangi bagaitwa kinya kibarugene bai kibaruga kwa muntu baka beta na kiondo kyao bairite kira kina the first aid kits antu bagutukaria ugima bwetu bamwire so ndakuroba Dennis ndaka yetu ya centroiment wajokia wathani ntuku ya rozo kutwika CC wa health utegere antu babangugira bakurita maturene wone ngugira baitiganiritie na barita nkoro ciao itheri na voluntarily please balewe kantu karinya baejo very little igantu kanini mono actually batumba kurika kabachitaniritie na ndino uga abagurwe no kirindeti ya kuringa inya thimo afuatiria mwaji ole arathima chukari ethira itetie amurifa githongo kana amurifa kibaranya ki dispensary ka amurifa konge kethira nenderete na ndi antu baba karega kwa motivated bakarega kwewaga antu gatoke no ntwitiza ni ugatoke ni tu no ntubatumba kurika please ibategerwe banenkureka gatoke ni karakao ni kenda antu baba gaita ngugi na wiru na ninge nkuruki bakomba kinya gwita nkoro ciao tinganiri na itheri. Alright. Tukirekana mantu jau mheshimiwa tukategera county Meru for the past 2.5 years kagitene kawira mwangaza ari governor non tubankuchanirio babwita MCS na governor kwathira gutena kuelewana itondere ngugi kidogo netherete gwita na mbere ro kubatara na ndiku na change na tuna new governor Reverend Mutuma Ntuithingia but still ugategera mheshimiwa kiro tere for example ambejana na the former governor Peter Munya na ambirite siasa chegete kiki kya governor na atongire bangi don't you see that siasa bado hizi ikuonekana kwambire kana gweta na mbere chumba kwa factory tingo ibwa governor Mutuma Kinyachi iboega sana ndenda kuga mbere ma uti mtu tena light ya kuromba gite kiria kwenda na te inyethire gitara siasa ba achoi bakura bakuja mapema it is all for them and it is their right mtu nachi express na njirewe lakini ndenda kuga po boterigeria Mutuma Ntuithingia achieve the goal no number 1 Mutuma Ntuithingia Meru agwitira ngugi na noe ukaririte gite ari governor babange Peter Munya na bau bange abakuromba gite ga 2027 lakini rai Mutuma noe the CEO of the county no agwete the manto raizi na noe wena budget kana noe wena kigina kira gigakurukwo ni asembro noe na kega gwitira Meru ngugi so nte kona siasa hizi gi affect ne noe no budget ye kurukwa mbecha chia distributing different department ye road department ye barabara nte gwetekia Munya kiromba akura chia wa rongi kenini ara akarigeria roje rwenjwa kithima giturwa nte gwetekia Munya kiromba akura na munyonge akarigeria sibitari ire gwikitio ndawa chikwa nte gwetekia ngania kana mtu onde oro kuromba kura akirombaga ikarigeria ngavana akaranthi guru na mwasiri jawe
bathondeka thirikari ntigwitikia assembly ikare mugukara nthi kurukia budget irega itira Mumiru ngugi ntigwitikia MCA ba county Meru banenkerwa mirandi yao baikie mashinani bakare mwaguikia nontu kuwa kuromba kura rutere aja bobo te affecti nontu kira kirio thaizi gwitira Mumiru ngugi na ndenda kuga nontu governor omweru Reverend Isaac Mutuma Ntwithinkia na ari na manifesto ire athomere kana kwina mantu 12 chere aindire Mumiru ntukwira anyuthagwa muma na mantu zaza 12 no monka achiomie njuu chini koja chief kenda nyume miaka iri era Meru imbia thithetie na Meru ogubona gintu kiu na metho chao so ndenda kuga siasa inye yethera itirambiriria mapema ntigwitikia chibati kurigiria governor Isaac Mutuma Ntwithinkia na grassroots leaders wa neshimiwa mambunge Meru iyo soldiers kiawe baba ibo antu bara banenkeri kura imukariura we matura ne mashinani baba itira ngugi kana bejo batetera na mheshimiwa ore wa mashinani kana MC ore etia mirandi na nenkerwa siasa eterigeria mikeria antu bawe kira kirio thaizi the MCs the governor bara banenkeri kanya go serve kire thirikari eze ba make sure bagwita ngugi utuko na muthenya kenda Mumiru anenkerwa kiu akwenda thai tuije barabara ira thithetwe barabara njira ichi thoki muno na imbije turetari supplementary budget ire karain mbeza kenda ichoka ire itira itanguge ndeze chichokwe thiri barabara ene eshimiwa bara nanga bana bacoke maturene pakaitira Meru ngugi njira ikathondekwe ngai igike maragita ze barabara ene so ndenda kuga siasa ya baraba kuromba itibati kuhinda our governor ku achieve his goal. All right. Tukirikire mbere ngonegera urita ugeba kumuthia mheshimiwa no twende kumenya the same way MCs bugutagera uritingu bwa governor urore gitene kumuthuja na in case ethero kidogo atukuritangugira kubatara abo amwekera gikarangone urabo athire kawira mongaza bukathithiri u Mutuma Ntwithinkia ethero bumu wa muthuji nyo the same way nike ngezo bene thimbo mwito ndenda kuga ro ya oversight regardless ira Isaac Mutuma Ntwithinkia kalirite gite ura ndene mbunge Meru the same way tukathuja thirikari no twitiza wa law thirikari itu tuchwete and we agree on that lakini no monka put in order na thuze kenda Mumiru kana mugiti ogoti ona the value yogoti buri agitaga so ndenda kuga tukathuja thirikari na inyambire CC beto chief officers tukathuja thirikari na inyanga bana tukamuthuja ngugi itora kubatarete na tugemenya nto baba kule nande anto bano ntuibo ba MCA ba Meru the majority of them ibo barari rutererwa governor Isaac Mutuma Ntwithinkia na ndio oversight gegakua ndenda kwira Mumiru ari oversight itekua tugakaria mbeca cia Mumiru tugakaria mbeca cia mugiti wogoti o Meru na put the government on task monga totitigire egwitira Mumiru ngugi ora kubatarete na Mumiru agwachikira bati gwa chief na on the other hand still we will support the governor to achieve its goal na gutuma Mumiru ona maendeleo monga mashinani na nkiromba atongeria beto o aria bari twinde ito kwa thirikari eze mbaru nende na mweri jomo na ntuko egutonya ikujukia utongeria still mwana nende atera tumura inya metho bururu aewe kanya ombe gwita ngugi thaine gitara kuthithia thirikari etukona kumithithia na mbura kubaterete so ito support the governor aitere Mumiru ngugi ara tutikuona gutigwita bwega pa tutikira atutikira tukamwira governor gutigwita bwega igwite ojo kena Mumiru ona maendeleo so ndenda kuga we are there to support the government on the other side yethero etigwita ngugi bwega nayo kinyayo tukethwa twina kanya komikoswa no michokia mutarone ruja ruchokua mutarone jambirio nyamo ugwe jo kambiria gutanjira kajo itakumburirwa njira jutigete gukondoria na ragutibaterete so ndenda kugara tukona gutigwita bwega governor wetu ni muntu kuigwa imuntu thikaira tukamwira aja gutigwita bwega tona gutigwita bwega but for now we wish him all the best akithondeka thirikari na ituije you will achieve his goal. Thank you so much mheshimiwa. Ibuaga sana nyego turingira studio ingweteke tukagweta kairi nikienda ugatariria na gutwariria mantu zege counties ya Meru kirwiti na mbere. Thank you so much. Ibuaga sana, thank you. Nkithiria kambere
mutegeri wetu wa Meru TV ibwega nonto bagwita na mbere gutugwata mbaru cha mbunge ya Meru ibwega mbere na nonto bwagwita bwitu gwata mbaru ja thirikari kaunti ya Meru na tucoke twicokagia nkatho nonto kiri murungu igutotongeria bobweru tumichwite na maromba thirikari izi ndaromba rarombi twite na mbere kumigika maromba on the other side nkebwiraga ntuko ya rojo nirio mawaziri betu kenda bara baungirwo mauri ni kamiti appointment abakorokwa ntuko ya egoro ni mbunge ya Meru iro bakethwa benyunya muma kenda kujukia kanya kagutongeria thirikari kidoketi mwanya ira banenkeri so twiba wish all the best na tukabere ibalitire mu Meru ngugi bagikira mwathani ibalitire mu Meru ngugi professionally ni kenda mu Meru akona benefits kana baita ya ogoti buria agitaga na ningi akona nkuruki baita ya thirikari iria achwite wengwa au ange nchoke mbuge kire mantu ja chonde ja guta na mbere itukara twibumenyithaia na aria Meru bari mbere Meru betu ngai ni ngenti ituimenyere na itukariana thai beru thene ngai ni kure nyingi muno mugwijo kwithura jo njirene jo ngenti muno bara bena twana tunini bagaturekeria twita njirene bara bare arimi twite na mbere kurima itutethie thirikari tugetera gutethio turinja ituite ngugi na njara cietu kenda thirikari ne turinga njeki tukomba gukira au ange mbuge bete na mbere kugwata atongeria bao pambirite na MCs bara bathurire bara bare grassroots leaders bao bara bokaira rukiri bageta nonto mweshimiwa ule MCA noe muringi kura akinyaira ari muntombere so ndenda kuburomba paeni kanya nindi bakuthondeka thirikari rua muno bagacoka kiba ugwe ground-ine itukuthondeka supplementary budget kena twaraini mbecha kairi kena bombo bwitira ngugi tubarabara tutira thithitwe na aro kona jaka gutaka ribo bwega MC okwa turire twi ogwe nindi akuthondeka thirikari biumia bite kuraja ukamona ground gituma bwitute kuiga gwa kia maragita chakere manjira ndoze ikenjawa mbwao igiturawa na Meru tugakara bwega ibwega sana good night. Thank you so much kinyamo tegeri wetu nkurikania kidogo kwenda gucokera mubango juu ndetonya Facebook na YouTube okethira ukionaga uge bomugeni wetu wantuku uria ni MCA kana nominated MCA ndene bunge ya county ya Meru mheshimiwa Doris Gaki agutariri mantu kathumba na kuritana na actually ngurama kwi message nyantomba kuthoma na tuba mathabo kandekera lakini tukethira tukijaga nawe kairi ni kenda tugeta kuigwa na mbere na gaturitana mantu kathumba uria gwitaga na mbere ndene ya bunge iji. Thank you so much bidronge gutigaro terorunge nikenda ukethirwa ukigwata nteto cietu cia Meru TV utuko babetaga Dennis Mutuma ithira rena kagitake.